Ka Meghalaya Deaf Association mendagasngi kanyo tarik unai wing. Kalapan ko buram ya kinong ilakay ya khunkhti giblawan banyo ilakay siya po editor ki kibakan thup ya uba Alexander Lingdo bat uba Hubert Palier. Ha gani gisngi lawan banyo don lem ringkat lang da uba Edelbert Nongrum MLA ka khatnyo Shillong North constituency kumukongsan usi noran ha director ka Bethany Society URJ Niki kum kisembut kongsan kinong kitkam jong ka Meghalaya Deaf Association lemat kiwe. Every one of us, they can. Why not? There's a saying. When there's a will, there's a will. When there's a will, there's a will. Nakuha ko na pagkirmaw, kumulong iba, Nick, Leishboard, lapan kirmaw na, baka na sa isang history. Nagsipur pagkat kung anong hikmat. Nandang ako ng anong hikmat, ako ng yasay, ako ng kawan, nang wala berkaitan, so as to help the true legislator, the true government to implement righteously the freedom for everybody equally. Kani ko ako mau. Kecingin bujuan kami banyak kami. Ada yang beliau pelayan nanti lembang ada situation. Kalau helpless, but kalau jobless, but kalau hopeless. Balik bom ai, balik bom pulau bumale ya uabi polan. Yang tahu maka cak riu tumi kadon dengan suke. Nomor ba, dan dia berkat sering hari kita mak. Kayaknya jika siapa kapag ilala unay ini sama. Man kapor ni, panadon mo bapak ni siya dance competition na dan bapak ni siya sports events na habli ko kakaro. Empat kaway ka sa kawan, dekat kaway ka sa kawan, jadi ara. Katno di small stage ni sa lagi. Mungkin dia badan family. Chicken pie. Chicken leg. Chicken nagno finit pa. Kalau kau masuk musik siapa? Ya kan kau benda dalam kam ka cip berkat sang hakuno banla ban ai. Ya kata ka support. Oh, emotional support kalau kau masuk ban ong ban ai. Banginya ong ba. I am there for you. But that is not enough. Ha kan ini job tip. Kalau dalam iklan cipta sports infrastructure. Kalau kau ba don kam cika TE di bagian Lada dalam finances ni makin lah balik yakun hagi competition to fair open. Tahu kalau di dalam bang ni. Bakal bang ini di mana ada semua ini kesan pertama kita di. Sila kepen. Bah, ai kini kan long gawe ka bentar kapan penting beri. Ya kagak penting beri. Ni kita mati dong ni. Ba ya kan niru ketika bentar kapan apa ni cuma sangat. Kung gawe ka means of development in the field of sports. Never in the field of entertainment. Hamakin mo di ka ni dalam sak menjual dan tem beri mio ni dalam san leher. Lesi galak nong gue galak ban privacy dan kusutu bakali orang gawe ka mak ka tangkap. Kata jika kunjung play, yang semua banai play. Yang kita parlok jonga, yang kita bahaya sen jonga, bagila support dengan kalau kapasim, yang coach, ibahikai yang ada kan nega word bangala, yo kan simbenta, agak word ambles lete, ya tak kacing tracy tom jonga, upon competition, ala job bronze medal. Kalau kebab sarong ya ya kasih pada ya kari berawal. Naisap na sa message yung IFP ngakot ngaware ligi para deaf ba one sakman pangin sim benta kano kay events kada si football basketball cricket one sakman pangin ya sakman dan po siya kan taong sim benta ban kay kumba na job mga publish kun